siyabonga ngoba likubeke ngendlela esakuthola ngakho khona. Bakhona abe responsible authority baphendulile isikhalazo zethu eziningi basiphendulile. Right, umgcini sihlalo wayalist session ubuzile khona kambe iway forward kungaba kuyini. Alibona sizizwile isikhalazo zenu. Sezwa impendulo ezivela ngapha ku responsible authority bekhokhela ngumhlekazi uReverend uNdlovu. Uthilo ubaba kazange aqatshe ubaba uyatsho kamhlophe ukuthi kona nxa kungezwa i-audit lapha esikole yena engakhuluma ekhululekile esezwile i-audit ngoba ama-concerns ethu lapha amaningi kulezimali uyatsho ubaba ukuthi nxa yena kungezwa i-audit uyavumelana lakho which is item number 10 ku-petition yethu lapha. Uyatsho njalo ubaba umfundisi lo baba uprincipal weThekwani ukuthi bona bale document ababuye lalo angithi ngoba lapha sikulo kunyathelana amakhonzi kaprincipal lo party school angithi